vi parkirate auto tako da zaustavite. Saobraćajno zaustavite. Znači, prilazimo, gospođo Til, da li odgovara? Ne odgovara vam ništa. Da li čujemo neke zvukove? Snorić, Hrčanje. Da li se koristi pomoć u muskulatura? Diše. Koristi. Znači, ima li krvi okolo, boja kože i kakva je? Izvinjavam se. Ima krvi okolo. Kuda? Možemo znati samo... Okolo, znači, ima okolo u donjem dijelu tijela, vidiš. Dobro, znači pacijent je bez svijesti. Imaš iskrivljenu nogu lijevu, imaš krvi dosta okolo. Pacijent je bez svijesti. Bez svijesti, ali vam ono diše, ali čujete onaj zvuk. Da diše. Trkanje. Ali nismo reći samo boju kože. Boja kože, tu još ne vidite dok ne priđete, u odjeći ne vidite još. Dobro. Funtusa nema, ne vidimo ga tako. Porodila se prije 2 sedmice. Ono što ćemo prvo uraditi, znači stabilizacija. Stavit ćemo stipne kodla i provjeriti šta ima u disajnom putu. Kakav je disajni put? Ima vam onaj sadržaja. Kako sadržaja? Ništa, samo nema krvi, nego je pljuvačka. Pošto ne možemo u ovom položaju kontrolisati disajni put, ja bi je znači uz maksimalnu kontrolu stavio na pod. Trebalo bi samo uraditi. Nije ti disanje dobro. A ja kažem, s obzirom da ne možemo, ja bi stavio, znači... Pobježeno sa... Daska, evo daska. Ne smiješ. Da kažem, ne diraj. Jel mogu aspirirati u ovom položaju? Evo, možeš kako ne možeš. Što radi? Aspirirao se, evo ga. Nije dobro pričuš. Ali ti imaš, ali ne možeš li otvoriti disajni put? Mogu, mogu li aspirirati? Aspiriraš samo, ne možeš otvoriti u potpunosti, aspiriraš samo na okolo. Znači, to što se nalazi okolo. Jesam li riješio problem s tim? Nisi riješio problem, hrčet još. Čekaj, da mu nogu ispravimo. Čekaj. Sad imame... Može li neko pomoći? Malo, hajde. Ima daska, evo, momci. Evo, momci. Dobro, sad nam ne treba više. Možemo li sad tvoj pisani put da aspiriram? Spazam ima. Evo, nazofaringalna plasirana. Evo. Dobro. Hajmo sad raditi pregled od glave pa do... Ajde. Idemo. Hoćete ga na dosku, neće? Stavio sam nazofaringalni uredno. Možeš staviti ovaj kisik. Dobro, kisik, ovo C. Kakav? Puls je 120. Broj disanja. Respiracija, koliko je bila? Broj respiracija ti je sada uredan, to ti imao samo problem zato što ti je bio začepljen. Ti sad stavio nazofaringalni, sad ti je 24. Ide ti oksigen. Dobro. Ide, puls nam je? 120 i slabo punjen. Tlak. 80, samo sistolni, nemaš diastol. Ajmo utvrti 2 venska puta, znači povreda. Imaš, rekla sam ti da imaš onaj do veliko krvarenje. Gdje? Koji dio? Noga ti je ova lijeva bila savijena. Dobro. Meša. I gdje krvari? A gdje krvari? Krvari, ova gornji dio, onaj koljenca zaustavi krvari. Zamotano, hajde, reci zavoj. Evo ti ova šina. Zaustavio. Ne možemo sa šinom. Pa dobro, čuvajagi, a nećete. Venske puteve. Otvore 2 venska puta, 14 geđa, 250 Odgovaram vam na militara. Disability. Na bol. Jesmo još došli do utjeza. Pa završili smo vraćati. Vraćamo se C i sad na D. Pacijent tada odgovara. Odgovara na bol. Pacijence. Uredne i jednake. I odgovara. Izgovara u punu rečenicu ili?
on tebi samo odgovara na bol i pomalo ti znači govori, ne odgovara punu rečenicu, znači nije on u potpunosti svjestan, znači nije u potpunosti svjestan. Hoćemo sad... Sad bi trebalo Body check, da body check. povrede glave nema. Nešto uradio ono krvarenje na cilj. Dobro. Znači na glavi nema ništa, uši su u redu, rad. Hoćemo prvo uraditi pregled. On je rekao body check meša. Imaš na glavi povredu. Gdje ima po pitanju? A nije naglašeno. Znači, eto, hajmo Luka, imaš ovdje povredu. Stav gaze, ima naglašeno. Evo stavljamo gaze, nemamo gaze. Nema ništa. Ja prvo završio body check komplet. Ima li još gdje povredu? Imamo mešu. Vidi, imao si... to. Vidi, završio si glavu, nema mi Vrat, trahea u medijalnoj liniji, nema Meša je radio body check, prethodno je zaustavio krvarenje, veliko krvarenje ovdje je bilo, znači otvorena fraktura, znači sad kao imobilizacija. Hoćeš, ali on je došao kao do toga. Ovo završio. Znači ovdje bi stavili trakciju. Jest. Nakon što smo mobilisali, nema više nikakvih povreda, jel? Sad ga možemo staviti. I znači, imamo kod da nam pomogne. Evo, slučajni prolaznici su tu. Nema krvarenja. Skidaš odjeću, pregledaš, sve drugo nema. Hoću ja noge dići. Čekaj, mislim, nemoj udješ, ne treba nam ništa. Da još jedno, ajmo još. Ne, ček. Na 3, 4 sad mora. 3, 4 sad. Nisam ja pročitala. Ako guca, 3, 4 sad. Voda, mogli. Jeste ovdje ovdje. Dobro. I ovo je... Kritično stanje. Kritičan pacijent. Ne možete raditi. Pa dobro, sad smo ga fiksirali ga, svezali. Fiksirali glavu. Idemo prema boru. Učite se da imate gdje mjesto raditi. Sad kajševe i transport. Hvala vitalni, David, s kakvim pacijentom dolazim. I pritisak ovaj samo Mjerci. Od svake traume se mijenja protokol, ne ide A, B, C, D, nego ide C, A, B, C, D. Ovo je trauma slučaj. Znači, kako god bilo što bilo, nama nije bilo jasno jer mi ne znamo kako ide protokol za traumu.